تو ما پمیشا این مگا نوشتے آہتگن تو او دا ہمیں من چنے کے نام گے اکیڈمی ہے او دا ایشان باقاعدہ ادبی نن دنیات کرتا او دا افسانے سرا ہم اولی رندے شاید شما نو دربرا تو ہر نہیں مگر بچری نہیں ماں دیگر رہنے گوشی من نزانی ایشرا چکو جادہ رہتا تو آرا آئیے ہنچین لفظی بی بی کچائی اصطلاح چمائی یا آمیدگست شما گوشی عدالت واسطہ عدالت تارا پرچا کھیرا تارا گوشتا کی عدالت کے استے مردم آرا ہسٹری میکر بلوچی زانن کے ہر مردم تو یک چاگے یا چھ یک نوکین چیزی ضروری تے یک وجہ ضرور بیتے منی گیشتر وجہ شک منی نندو نیاد منی سنگتی کراچی ہے وتی ادیب و شاعر مردمہ بوتا گو یہ حوالہ نہیں کہ میں وقت بوتا گو شاعر ادیب آ وقتا بلے آئینی انچہ ماحول میں پیدا بوتا گا ادبی حوالے ہم یک جاگہ بوتا گا طالب علم ما بوتگا ایشانی ادارت جوڑ بوتگا بی ایس او بوتا اچرائی ساری این ایس ایف بوتا تو ایشانی حوالے ما گیشتر ہمیں اے ڈولن چیزاں گوں اوار توار بوتگا ما شتگا چرایاں دلچسپی زورتا باہر گپتا جی وجہ تو دومی مستر بلوچی نیمگا آئے گا اے بوتا کہ او دا یک بلوچی اکیڈمی جوڑ بوتا بلوچی چنا اولڈ گولی مارا اور میں ہما سنگت کے پدا دین تر آستگن تو سیاستہ ہم نامدار بوتگا اور وتی کتاب اور چنے علم و ادب حوالے ہم نامدار بوتگا آئے آچھا میں دا درسانی چن بوتا بنزا ما گمایا اوار توار بوتگا اکبر بارک زئی بوتا چمیشان مراد ساہر بوتا ہمیں مردوں اے شانی چن بوتگا بندوبست کنوک ہمیں بوتگا یہ میں کہتے شکلو چن زہرا پہ مگشگاں آئی شکل ہو چی نامت میں شکل ماجین کہتے ماجون ماگشاں آ میں واجہ یہ وقتا ہم دا جاگا گوما بوتگا یہ سنگت تو ایشانی سبب ما کم گوں کب تک گوں کراچی مدنی جاگے بوتا تو باز نیمگا ہر چیز بلوٹتن تو خود کو وانگا نیمگا ما تلگوش ضرور تبل ما والگا نیاما پش کبتا گو ما اس طرح ادبی باورش میں ہمیں کراچی ریڈیو پاکستان ہے ہمیں بہت بوتا میں ہمیں بوتا کہ ریڈیو پاکستان ہے کہ میں ایک جاگہ بوتا گا گوڑا میں یک صوب بیگا ہم ایک جاگہ بوتا گا تو ادب ہے نیمگا میں گفتران ہم شتا الاستا یہ بلے رم تیرا بوتا وہی پتا دیرہ پش کبتا یہ کہ پش کبتا میں سنگتانی وطموتی یک جاگہ نزدیکی پشت کبتا تو ما پمیشا این مگا نوشتے آہتگن تو او دا ہمیں من چنے کے نام گے اکیڈمی ہے او دا ایشان باقاعدہ ادبی نن دنیات کرتا او دا افسانے سرا ہم اولی رندیں شاید شما ہوسکتا شما کے ربی شما ایک انسٹیٹیوشن یا ہے او دا دو چار وارا مہرسا ردیستا کیشان افسانے سرا احتان یک سہر رندہ نشتگا یک افسانے سرا گب جتا گوش داشتا اور گب جتا تنقیدی بوتا او دا ماں ہم باہر زورتا ایک وقت یہاں تو ای وجہ منی کالم منی تب ہمیں نمگاہت ہمیں نمگا وانگو چنے نمگا نوشتیان کے نمگاہت بلوچی چنے گا اچھا ڈاکٹر صاحب تو ہم سرکردیں نمائندیں شاعر بند بلوچی زبان ہے یا افسان نگار وہ وہ تو امانی ہمراہیہ امانی سنگتیہ امانی محفل و مجلسہ دیوان کو تا نشتگے وہ تو شتی سے کہنے سبب ہمیں سنگت سوسائٹی بودگم نماتا ای جستا کنا کہ میں چاروں لس ہاں مردماں لس مردماں یہ ہم سرپت بور لوٹاں کے لفظاں کے جنچی لفظاں کے یا ادیب یا شاعر یا ایسی اچھی من تو دھمی جو سشن کہ چاگرد تھا یا زند تھا یک لفظان تھی یہ شاعر یہ اچھے بڑے رولے استے اچھے بڑے کردی ادا کم یہ بابت تو چیزی بچا یہ لفظ کے ما ضرورتا لفظان یا لفظان اما کے ما جمعینے مگا ضرورت نہیں یہ اما بنیاد لفظہ کے استے پیدا بوتا دنیا بعض زبانن تھا لفظہ رضورتا لفظان کل چنے دے مہارتا اول ویشن کے بعضیں مخلوق کے نوک بلوچی ردوں میں تہا بوتا تو بعضیں لفظ ردوں میں آتگا تو اے ڈولیں لفظ پیدا بوتا تو ما ہمیں سن کنن کہ اے دورہ ہمارے نوشتہ کے شاعری نہیں لفظان کو بوتا لفظان کا چونا تو گریجا کنے شاعریہ ہم تو کارے کیا شامل کنے گوں بلے اشرا کے ردان کے حوالے یار تو پدا ہے شنہ کے افسانیانی حوالے یار تندومی نے مگا شما بلے گپ پشن کے یک روح یک چنے شودہ کو صاف کرنے کے واسطے تی
چون فکر چون گنگا ایشان لفظان کے یک مزنے حصے ہست کے اتر ہمیں کا چنکان کہ تی گندگین و بیکاریں خیال کستے آج درکائیں اور نوکیں شریں گپن انہیں مگتی رجحان رو تو منی خیالہ کی ایشی مستیں گپ ہمیشہ کہ آترہ سے بدین و گندگین راہاں کشی تو شریں صاف پلگاریں نے مگنترا سکین تا تو ماں آر ہما ڈولا گندیں کہ ماں بیکاریں نندگو بیکاریں بجائے اشیاء کہ تو ایک چیز چارے آنو چاہیے کہ چکچ شرن چکچ خراباں لیکن تا بعض جوانے ہیں بعض کلاسیکل بعض شر ہیں اعلیٰ قسم ہے بعض سستے ہیں بولے گپ بنیادی ہمیشہ کہ آرت طرح چگریں راہ دور کرنا شر نمگے راہ یا کارن سماجیتی چاگردارا ہمیں ڈولن راہ پیشدارن کے آ نمگو اے نمک شر نہیں اے نمک شر ہیں تو منی خیال ہے یہ یک شر ہیں سکین ہے چنے اچھا کہ میں جستے ہیں کہ لفظاں زندے آنے کے مطلب لفظاں یہ شاعری بھی یا ادیبی بھی نبشتکاری بھی چاگردہ سوسائٹی کجا بھی جیڑا مسئلے بھی یا وہ تھی افسانہ موضوع کا یا وہ تھی ناول موضوع کا گدارے یا وہ تھی شاعری سرحال کا وہ تھی درشانی اکام اوشن کے شاعر لفظات اساس مردما چاگردہ چے ہر چیزیں محسوس کرنا سرپت با آہنی درشانیہ کنا یا عکاسی کنا نو ای حوالہ موشن کے چوڑے کردی بتکاں پر سوسائٹیا پر سماجا پر معاشرہ منی دل گشی موت و ترا حساب تھا ارگ نلوٹنگ بلکہ منگا پہ جن گئے حوالے منگا پہ جنی کہ منگ گشی سماج تھا میں مخلوق کے وانندہ یا ناوانندہ یعنی تھا اعلیٰ ترین درجے یک میں طبقے جی وجہ کہ میں جندے زند و نند و واب و وردن و ایشانی حوالیا میں میڑا گو جیڑا و ایشانی مارا شریں راہ شون یا پیشداری و یک قسم آدیں کی گشن پمیشہ گشن کے آیت رہے نیکیں و شریں یک راہ پیشداری کے ہمانے مگبریاں تو اے منی خیال گوشی کہ اے اعلیٰ ترین طبقہ میں سماج تھا چونکہ تی افسانہ نی گیشترے سرحال بزدگی گوش مطلب بلو چاگردے اما حقاسی تو کو تھا کہ اما بزدگی اما ظلم و زورا کی اما بیوسی اشانی تھی موضوع جوڑ کو تھا تو چی وشے کہ ترا کجام چیزیں انسپائر کو تھا کہ تو اوتی افسانی زیادہ ہی تھی سرحال امی بابت ہم من نزانی چون یا بوتبل یک چیزیں منتر روشن کے منی وانگے رجحان کے بوتا لیفٹ نے مگا بوتا یا زمانے یا بوتا رشین لٹریچر اور چنے بالکل ہمیں طبقاتی جنگ و ہما حساب ہے یہ چیز بوتے گا یہ لٹریچر باز دے ماہتما روسی لٹریچر باز بنتا پدا تو ہندوستان لٹریچر اپچا کہ وقت اردو لٹریچر ہے گا تو چن اپچا ادروہا ہمیں ڈولے نمگشتا تو منی خیالہ ایشیا میں اثر ایک مدن اثر کرتا دومی میں جندے سماج جندہ منی واسا ایک برچہ کہ ماں ہر نہیں مگا کس چارتا ماں غریب و بزگی دستا جی پوتی قوم آوزاتا ماں ہما ڈولک تو ید لوگ کے نان وارتا تو بزن سیرے مردم گشد بوتی ہے آدھگا وہ درہاں غریب بوتگا اور ہر چیز جیڑا و چن آڑو جنجال بوتگا ای غریبانی سرا بوتگا تو منی سرا تعلیم حوالے زندے گا اور اے میں ہوتی جند معاشرہ کہتے ہیں فیل کت کن ہے تو اگر زیادہ ترین جانداریں چیزیں کہ تو یقیناً شرعی سرا فیل بھی محسوس بھی ڈاکٹر صاحب انچو کی طرح مطلب نوشتکار نام داتا ریئل شارٹ اسٹوری رائٹر کہ تئی ہما افسانہ تو کا گیشتر ہما سماج معاشرہ خاص کر بلوچ معاشرہ بلوچ آگرد صحیح معنی ہم راستے عکاسی بھی ہما سوسا چیز ہستے ہیں ہما یہ بھی یعنی کہ تو کا انچے وقت سریں بازیں چیز ہستا کہ افسانے موضوع با ہم چاگرد اسلام بل تئی افسانے تو کا گیشتر ریئل شارٹ اسٹوری رائٹر نام دیا یہ بات تو چیزیں وشیں وقت نظانی من دو چیز البتہ گوتی افسانے یعنی بارہ زانی کہ مان باز انچو کہ ماں گوشی میں باز گپ نہ جنی بلے ماں وقت کپنگ گپ میں جنی ماں باز گپ نہ جنی اور باز میں نوشتہ کت نکنی منی مزاج یا واق یا ہمیں ڈولا انچو بوتا
پدا ما بلوچی نونتا ما بلوچی کسیا ہمارا سرسوج نہ کرتا لٹریچر ہمارا تو ما ہنچو لمیٹڈ بتارا داشتا کہ مارا یکی موشی کے ہنچو پدے میں نا تو ما ہر چی کے میں ذہنہ تا کسانے منی رجحان بوتا کہ کسان پہ کسان ما نوشتا کنی تو شاید اے شارٹ سٹوری ہے نیمگا منی من نیمگا اشتگو وہ پدا منی زندے سادہ ترے میں پہلو آرہ مزورتا آئیے روشنا ترین پہلو آرہ ما ہجبر آجورا اجاب نہ کرتا ما کرتا نہ کرتا اما نزور ترین و کمزور ترین و ہما طبقے حوالے اما اشرا کے گب جتا ممکن ہی منی مخلوق کا فیل کرتا کہ اے ما ہما چنے نمگا رجحانا ہو ادروائز ما وقت نظانتا من چھے کنگاؤں بلے ما شارٹ سٹوری ہے کہ ناما مند ہے ما شارٹ سٹوری بالکل تنینگا ہم ما لانگ نوشتہ کرت نکنی اور ہماری وجہ ہم ہمیشہ کہ شاید ما افسانہ نوشتہ نہ کرتا چھے ناول نوشتہ کرت نہ کرتا ڈاکٹر صاحب انچو کہ تو نوستو پنجاب یک کے گب جا کہ ای وقت زمانہ کا ایک ماحول ہی بوتا نوشتہ نمگا اور بلوچی جدید نثر بھی رداک بھی آئیے ہم بنش تو ہمیں زمانے گئیں اور خاص کر شاعری بھی بلوچی جدید شاعری بھی وہ یہ دعائیں تکنیک بوتے ہیں ڈنی بوتے ہیں کہ بلوچاں ضرورت ہیں بلوچاں نہیں بوتے ہیں افسانہ بھی یا قسماک بھی یہ دعائیں چیز بوتے ہیں آج زمانے کا چھوڑیں دین روئی بوتا تو شے کہ چھوڑیں جاوری بوتا کہ یہ نمگا نوشتہ نثر نمگات کا وہ مردم نمگات کا شاعری نمگا تو پنجاب یک کے شاید نام رگے غالباً صحیح ہے پنجاب یک کو دو ہمیں دورانا ایک ردوں میں ضرورت بلوچی ادبا یہ برزات بنشتی کم ساری طرح ہستا لیکن نو ردوں میں ممشی مستر جو رست ردوں میں ضرورت کہ ہر نیمگا مخلوق پیشی تھا تو آئیے یک وجہ یک دو رسالے ادر آئے گی بلوچی جنت بلوچی عمان اور پدا رنترا دے دو آتا ہے تو ایشانی وانا کو ایشانی مخلوق کا نوشتہ کو دگری ونت آیا تعریف کو تو مخلوق کا زیادہ شوق پیدا بو یہ دیما شو رست سن شریعہ شو میں ہر چی کے ما آیا یہ رول گوشن کے ایشیا گیشتر بنیاد ایرکنو کو گیشتر کیستے کراچی سنگت بوتا پدا کراچی کوئٹہ واقع میں وانا کو پدا قرآن بعض مردمی جگہ علاقے یعنی ہفتگان کراچی پہ وانگا آوار بوتگان تو بلوچی نمگا آئینی دلگوش آتا وانا کو زانگا نمگا آیا زور جتا یہ دور آت تاکہ 60s آتی 10 سال دہائی بو ریڈیو پاکستان پیدا بو آئیا مخلوق باز ہوتا شو انوال بو مہم بوتگو تو ایشانی احتن دیما لیکن دیما مارا دیگا چنے بو کہ ادا یک سیاسی یک چستویری پیدا بو کہ ادے حاکم طبقہ پاکستان حکمران طبقہ گیشتر میں نے مگا کہستے جب رو زیادتی ہو ہمیشہ نہ ہستتا موجود تھا ایشان گیش کو تھا پمیشہ کہ میں چم پچ بوتا مخلوق ہے کم میں ریزسٹنس کو کم میں آئینی بارہا کم میں آیا تحریک جوڑ بو اما تحریک کے چسپو آئی میں ادا بارہ کمو کے پشتا دور دا پچھا کہ ہمیں مردم کے ہدایتا آہانا جبر دے ماہتن آہانا لٹو کتے دے ماہتن کئی زمانے کا سن ہمیں 60s زمانے نا درہ میں بھی گرقانت تو آزاد زیت میں ادگا سنگت تا ایشان لٹو کٹ کے بو تو ادب ادا کے سپریس بو اے نمگا روشت ادب دے ماہ پدا ایک ادا آتن نمگر سیاست ادب آرہ بیسکلی یہاں یلدہ پدا میں اسٹوڈنٹ دیو گا ادب چنے نمگا سیاستے گا تو آش ہوتا منی خیال بوشی یہ ہمیں وجہ تاکہ ہمیں 70 کے دہائیات کا یہ تو بالکل جبر و سنت نو چاہیے رند کہستے پدا نو پدا ادبا کمو کے دلگوش بوتا مخلوق اور نو ہمیشہ آستا آستا پدا رست یک وار جال شو نو پدا رست نو پدا شاویل بوش کمو کے پراہ بو اور آئیے دامن پراہ بو پرچے کہ وانوں کو باستر بوتا نوشتہ کنو کو رسالہ و اشوا کے درختہ ماہتا کو منی کلا لفظاں کے اندرائیں رومان ہو ہاں ادرہا کے اتکا تو منی کلا ہنچن جاگیاں کہ آیا ساری نون تگت نو بلوچی وانا گیا تھا تو بلوچی ادب نو پاس دے ماشو ہمیں ڈولا سیاست وتی ڈولا رہے گا آئی نو سیاست آرہ نہ داشتا گا نو وتی ڈولا رہے گا سیاست وتی ڈولا رہے گا وقتاً درہائن نیمگ لیٹت پر سیاست منی خیال بشی وہ یک وجہ مستر ہے ہمیشہ ڈاکٹر صاحب انچو کہ ہمیں زمانے کا گشتر
गालबंद या इस्तिला साजी बू लिटरेरी इस्तिला साजी बाज बता चो आजमाने एक लफ्ज़त का कसमाने का जी जी इंशाई वास्ता रेजमा जी जी लिटरेरी गेस्टर गालबंद रिवाज के बता इशानी हवाला तो चेवशे के चोनी रोजहानी बता ओ इचिचो ये इस्तिला कामयाबी हवाला कामयाब बता मतलब दिमाग का ये बाज कामयाब बता जी वजह मवत इशिया चमारोचा गिंदन के हमारोचा के मर रेडियो पाकिस्तान गो कब तक गो ये तर्जुमा हम कुर्ता मा ये तो फर्क न बूता वनता हम तो माँ हर दुकान तो ये दोना नहीं हमें दौराना कहते माँ दिस्ता कि माँ हरची के देमा के आइए बदल में बलूचिया नेस्ते हो हमें डोला मैं आदिगरन के चुना किताब चाप कुर्ता चूंकि बलूची ओमान बूता या बलूची बूता आयन महजन मेहनती कुर्ता आयन चारतम में बलूची लफ्ज आएगा नहीं पमिशा ईशा हमा लफ्जाना आस्ता आस्ता इस्तिलाह जोड़ कुर्ता और पदा इस्तेमाल कुर्ता और देमा कुर्ता चीजें के 70 बूता और ज्यादा सेहतमंद बूता देमश्ता लाते के चुंडे जोरे बूतेगा इस्तिलाह बूतेगा अपश करतेगा तो मनी जिंद गुशी के माँ अगर रेडियो पाकिस्तान हवाले हमारे जमाने के माँ नोकिन चीज के माँ खुश तो हमें कुर्ता आई वजह हमेशा के बाद लफ्ज आता महनू इधर चारे तो देमा कने एकदम तो उसे मैंने बगुश की शरत तो चे उसे तो न जाने लिहाजा गुड़त्तोक बंदी गु लगे लफ्ज आहत देमा पर रास्ते या पर रदी लेकिन हमा ये दौर पड़ा हमारे ये रेडियो पाकिस्तान और बलूची तो ये पदा है दाशु ने मुगाहतगा नो जाहिर गेस्टर बाम चुके गेस्टर बूतगा लेकिन एक चीज ऐसी था मंग नजूर ये गिंदी कि मैं कर रहा हमारी पदा कचुकेल कनगो चारगो शर्तर कनगो ये कनगे तरीके कार नंद या कमिटी चीजें कि लगते हैं चीज़ारा पदा अपिचारी की शरा बदल पिकना शर्त पिकना लफ्ज मनी कहला एक लफ्ज मना मनजानी शुमा बाज इस्तेमाल करने के स्टूडेंट बारहा या तालम इल्म है नो दरबरा तो हर नहीं मगर बेचारी नहीं माँ मन दिगरा रहे उसी मन नजानी ये शरा चक्कू ज्यादा रहता तो आरा आइए हंचे लफ्ज बीबी की चाहिए इस्तिलाह चमाइया या आमीद गिस चुमा गुशे अदालत वास्ता अदालत तारा पर्चा खेर अतर गुश्ता की अदालत के अस्ते मर्द मारा बलूचिया खराब का अदालत तारा मर्ची ना अदालत वो हमारे जमाने के फारसिया चे बलूची में गप जता या मुल्ला या ईशा अदालत नाम इंसाफ है नाम याद कर तो मनी ख्याल एक कमों की अदा ईशा नहीं मगा दिलगोश कनक बुबूते तो शतरे लफ्ज हंगा कहते भटके बेबा तो हमें ये चीज हंसता अदरवाइज बाज दे मशता इस्तिलाह नहीं बोले चारों का डॉ.नेहामत गिचकी बलूची जुबान अदब हवाला मजर नाम है और मरूची गुमा साड़ियत माँ जुबान अदब और खासकर अमा जमाना के वाजा कराची अब तक 950 यक्का माटमा के रेडियो पाकिस्तान और ईद के पदा अदीब व शायर बुतन के बलूची जुबान जदीद नस्र भी या जदीद शायरी भी के बोलिश तेर कनू को महानी देंदूर कनू खमे बुतन वाजा में वशबतीन के में वाजा गुमा साड़ियन गुमा मजलिस कन गए शमा हम मजलिसा बहजुर्त कने और डॉक्टर उती ख्याल लेका या जुस्ती को तो करें तो डॉक्टर साहब तो ये गबजाई वाकई बजाएं के इस्तिला साजी है जोड़ खनगा लाजुम इस्तिला साजी तो का अमा के अमा लफ्ज वास्ता प्रॉपर मुनासिब नबी तो आरत खनक भी वो आज अंचो के तो गब जने राज दफ्तर लफ्ज वास्ता मन जहन अंचो के तो कि मना नौ दरबार क्लिक का मना लफ्ज राज दफ्तर पर तारीख का छे वास्ता के राज दफ्तर कई दफ्तर राज एक कौम है तारीख का किसी बुत कौम तारीख जर्मनी तारीख बुत कौम कराची तारीख बुत कौम अगर मसा ये लफ्ज बहुत ही ख्याल है कि अगर वन दफ्तर भी राज दफ्तर इस बता अब ये एक प्रोसेस कि हमारा लफ्ज क्या मुनासिब दफ्तर तारीख अच्छी सी बुत का नफ्सियात तारीख बुत का साइकोलॉजी बुत का तारीख हमारा अच्छे जंत लगता हमारा मतलब हर जुबान बूता जी वजह कि आद्रा निजोरन जुबान बूतगन की नोक आतगन तारीख तारीख है तारीख माँ परचे इशिया है पिछना माँ के नबूत हमारा तारीख है हमारा लफ्ज नबूता तो माँ ऐशरा के बच्चे बुजुर्ग तो अरबानी मंत्र या गप्पी ईशा चुना बंगालियों ईशा चुने जंग को पाकिस्तानियों ईशा गोश के शुमा जुबान खराब करता आईगो गोमा कहते चुने यक्किया के गप जनगे बल्कि में जूता यक्के मनगो के आलम यागो दिगा यक्के अरबी है यक्के गुमाइया गप्पा बूता गुश्ता मनी करा अरब आलम याता गोमा वैस करता कि शुमा में अरबी आ रहा खराब करता
منگوشتا تئی عربی و تئی جاگے مروچی ہرچی منگوشی اے و بنگالی ہیں ماں لفظارہ کے بدل کرتا منی ہے نم بنگالی ہیں آو عربی نہیں من کبھی گوشن کہ تو عربی ابزور تئی ہے اب من جوڑتا منی عربی نہیں یہ منی کہہ رہا ہے یہ کہتے ہیں نو منی زبان ہے منی بنگالی ہے نو ہر چیز ہے کہ تو آرہ زور تو وتی رنگا آرتا تئی ہے پدا تو آرہ بلے تاریخ کہتے ہیں دیر ان کے درسان زورتا گون انتشار دعائیں زبان تاریخ کرے گا تو پمیشہ یہ ڈولیں چیزاں وطرہ جنجال مکن چھترین چیز استن کے آئین یا نو ایشیا تو گشتے دوسرے لفظ کے اور لفظہ استعمال کروں راج دفتر بھی استعمال ہے کہاں لیکن آ رہا تو فکس مکن کے ایشرا منگوشگاں ایشی ہے گا بس ایشی چلاو دگلی ہاں پمیشہ منگوشن کے نو آئی ایک چیز ہے اتکا تو گوشتی ٹیچر ہے تو گوشتی اسٹوڈنٹ کی گوشی یادگری گوشن نو ماں ہمیشہ وقت منگوشت نکنا نہیں کہ من ایسے گما شمیں رفتار آئے دے نہ لوٹا شمیں نوکیں نسل پتہ ٹیچر ممبل ایشیا گوشن کے ماں ہمیں اسٹوڈنٹ بارہا یا نو در بڑے گا من نظانا ہمیں ڈولیں چیز گپ بھی کے زورت بوتا کا پسند بوتا کسمان ایک زورت بوتا اشکب تھا زورت بوتا آزمان ایک زورت بوتا پاپسانے واسطہ آہچ بدل نہ بوتا آجیز کے زورت بوتا کا پتہ سک بعض ناول واسطہ گدار بعض چیز یہ دعائیں چیز کے ہستے ما گشتان کو ردان کو نوشتان کو یہ دعا نوکیں لفظ یہ کو بلوچی ہے جو دپ ورد انشائی واسطہ ریزمان کچھ ہوتا ڈاکٹر صاحب جو ستے گوں تو ہمیشہ کہ تئی انشائی ہے حوالہ یا کہ ریزمان کے حوالہ دو کتاب اروایار سدے کتابی چاہ بوتا تو اسے مطلب یہ کتاب چنے یا ریزما کے مشن کے فرانسیسی تحری اور اسے ڈیفینیشن چاہیے یہ کئی کہ چاہ بودتے ہیں کتابی شکلہ کتاب ہوتے ہیں تو اسے ڈیفینیشن چوں اسے کہ انشائیہ کجام چیز ہے گوشا یا ریزما کجام یا گوشا کیا گیا ماں اشرا آڈولا کے نوشتہ کرتا شاید ماں ہمیں ذہنہ میں یہ بوتا کہ ماں لہتے ایک لاتے ہیں مطلب بعض ایک چنی میں نوشتہ کے کنم تو یہ ایک نوکیں لہتے چیزیں کے آئینہ میں رنگ دات نکنی میں دیگر رنگی آرتگا ماں آرہ اینا مارتا ہمیں رنگ آرتگا بل تو یہ جانے کہ اچھی گوشک بن ادبی نو آت کے من نو اتکا آئی تہا نو مزانت کے اے ہمایا نو مزلت تو بعضیں چیز نوشتہ کنے منتر نگو میں بعضیں چیز امریکہ آئیتا من گونڈے نوشتہ کو پدا کے ماتا آونی دستا شتا پدا میں نشتو ہمیں لاتے چیز تئی منی بارہا مجلسی کو عشق کو ماں ہمیں گپ میں دے مات کا ماں ایشانہ نوشتہ کو ماں کے ایشانہ نوشتہ کو پدا منی ذہنات کے ایشرا ہم یک چنی ہست نا نام وہ ہستی موجود ہے لہذا آرہ ماں ہما رنگا زو تو وانوں کا انچارے تعین دستا ہے اگر آئیں جاگے زانا کے شر رہے یا خراب ہے بلے گپ پیشیں کہ مم آئیے آج جاگا کہ آدھ آگے فٹ نبو میں ایدہ آر تو اوار کو ماں ہمیں گشت کی ہمیشہ تو آدھے تو پچھانے ایک کہ ماں باز اندانا میں آزاد افسانہ آزاد مضامین وشنا ماں بڑی بڑی حیران بوتگاں گو مرگا گپ جن گائیں گو پلانیا گپ جن گائیں مرگا پدا اودا شو یہ ڈولیں اینو چیتا ہے تی خیال ہے چھونے بال ہے یالانی بال ہے تو وہی خیالانی بال ہے تو منی خیالانی بال ہے ماں آرہ کیستے اے رنگا ڈاکٹر صاحب انچو کہ تو وقت دیکھے بازیں محنستوانی افسانہ نگار استا آہنی افسانہ تو بلوچی ہم ترجمہ کو تھا وہ خاص کرتے ہی شوٹنگ اسٹار میں کتابی کہ آئی تو کا تو بلوچی ما تیما گچینے گوشے یا نمائندہ افسانہ بتگان کے خاص کر حکیم بلوچ بھی آئی نام صورت کر مری شیرون مری نسیم دشتی وہ دیکھے بازیں بلوچی زبانے ما نمائندہ افسانہ نگار بتگانی افسانہ تو انگلش سے ترجمہ کو تھا ترا چوڑا ای محسوس بتا کہ ای شانی گچین کنے گو انگلش آ رہا او چوڑا پا ای دیگه زبانا وتی زبان افسانہ آنے مگا برا گاچی یا ترجمہ یا رجان کنا گاچی چوڑے پا زبانہ فائدے بھی ای اولا تے خیال چون بتا چوڑا تے احساسی بتا جا منتر یا گپی بگشا چیچی ساری ماں ای بازیں داتی یورپی مردمات کگن ایشان بلوچی نصرانہ ترجمہ کرنے کوشش کتا جی آیا ہمیں تلفظ ویش آیا خاص طور الفن بائنا مارا سخت جنجال کتگت نوشے مردیا لیکن چونکہ کاری پما شرنگ کر گایا اپوتی مقصدہ ما گمائی سخت باز یک جاگہ بوتگا دو چار گھنچیں چیز کے استے
ما آرا ٹرانسلیٹ کتگن داتگن چاپائی کتگن موجود ہے منی کر رام ہستم ٹرانسلیٹ کتگن آئی منا پرماتا کہ تو بوگوش گپ جاؤں پدا اشارہ ٹرانسلیٹ کا مانے وتی ڈالر نوشتہ کنی پدا جستے کرتا منا مطلب ٹرانسلیشن ما دوئے نا یک جاگے یکتا تو ہمیشہ منا کمکی شوق ہے وہ پیدا بوتا پدا منی جندارا ریڈیو پاکستان وجہ ہم ٹرانسلیشن ہم کمکی بوتگوں تو ہمیں دیگر لکدو مردم آگو ہمیں ڈولا ما باقاعدہ نشتا ہمیں ڈولا میں بلوچی چنانی صاحب مطلب ٹرانسلیشن تو منا یہ شوق بوتا کم کی منا آیا منا اکیڈمی آف لیٹرز یک وارے گوشت کی جی یہ دیگر زبانان لگتے ہیں منتخب چن زرتگا افسانہ ترجمہ کرتگا انگریزیہ میں وتی چنے حوالے کہ میں نامہ بگاں تو ماں لہتے ہیں اے ڈول نیت کے آیا منا ٹائم دا اے ڈول نیت کے منی کر رہا امبارے استد کے من در بچنی یا پدا من بنندی نو ہر مردمارا لیٹری اور ٹیلیفونی و آزمانیہ جو کم مت ٹیلیفون میں جو موبائل نہیں استد